Oboy Siki Ankasakano. What is wrong with this man? He's so judging me. I check Ghana for on two coin quabroche than Okobia broche pe obewu. To the birthday we are quite well because we can't say me quabroche a damn Okobia mean say we until the me say at the end of every home. No matter what. It's all about Angesboat TV. All have been now called for Fred what you are never count. What that's how you are. Well, great people, make sure be at the Angesboat Multimedia. Me here the fresh boy Papa J. Safe and I show me a Mr. say try so be like it. Obe commenting after what share what you say. My catch yourself for now, no anything about fresh boy Papa J is on this particular channel. Into all my lovely ones now. We show me videos money genius man me no and the content ni na e wa ha say nti o pebe na ohumi a bra Angesboat Multimedia ha ye fie bibia e koso e wa ha say and then somebody unim say na Oboy Siki edi ni birthday nti ya wish happy birthday. Senior mo hu ye no na ensem bebre asisi wo ye Oboy Siki ni birthday na se bi wo no ma hu ye me ba be kireo ensem poti a ekoso e wo Oboy Siki ni birthday na some say obi hu video ni bi na obi say na Oboy Siki kra na nti na odi ni birthday this time na oye sane ma we meka ensem e wo mu nyina e de a kireo enem meka o serve Reverend Isaac Opokuboto Sofuboto seven can say in him is life ministry na soria oda no ebi wa cry bi okumase bi obosse sunyane miamia bebre so oba kumase e oboshen abrepokuma eji so okumase na o pe bia bompa o pe sofo nyame nsa wono so obetima show destiny mu ama ohun nyame ekoso abrabo ma e Reverend Isaac Opokuboto enti bra boshen abrepokuma na bra be hunu na afi no one wo mompa no ma wa kwankire na twede ampo Nyankopon tene nsa e wo eye wo abrabom Reverend Isaac Opokuboto in him is life ministry Bushan Abipokuma highways eho and asori ne won mama kan chel say ne na Oboy Siki edi ni birthday na birthday ye na kopia ase bi office wo videos ni bia e ko viral ni ade na amanfo ka say Oboy Siki ankasa kra no what is wrong with this man Oboy Siki ankasa na what is wrong with this man papa no odwen ho a wo nhye da ente na se oye niam obi a so no sie ne niam no wan hwa won ente na se but wi aso obi a okwan fa so ye ne niam when him so Oboy Siki catch Ghana for so no on two kwan enkwa broche da na da onu besi broche no obewu aho se mate sansem no yes enti onu ni birthday we aso if adaka na o dey celebrating the birthday e bia wonya hu ene o celebrating the birthday no o da adaka mefuna adaka na odi ni birthday ni wo mu ene ma hu videos ni bi na denti o se o di birthday no mefuna adaka me se wa catch Ghana for say on two kwan kwa broche da no kodua broche pe obewu enti o se adaka na o dem no o dey sai sansem na ono kan ye no say otu kwan kwa broche obekwa kowu no enti oda adakam eyis ade na firi ho enti Oboy Siki say birthday no di na funu adakam ne de so de ewe ne de say no ekwan ada ho so betimi atu kwan e de akwa broche enti se wante sansem na o ka sansem no ewo eye ne birthday na o day no funu adakam no birthday no di no funu adakam no Oboy Siki nsem odi tu dwane bi no enti kona yenti Oboy Siki ensam o kafa eye na kwantu a ontu da onko abroche da de bia Dr. Like moko na nkora na ekọ papa kumase moko na omo ba ose kwa onko bi gina no onu otu kwa abroche a obekwa kowu na so nei sa birthday ya wadi ene ade a waye na wada adaka mu a me no kasa da so da adaka no or dem for 24 hours no say na Oboy Siki eka e de fa eye abroche onko da ho o ne birthday no Adaka ya me dam mi di yi niema bi afiri ho na me se me nkwa abroche da eso adaka we ya me dem se me firi mu fi na me ngu ya abroche no meko saa ma firi Ghana fo wo se abrantie bi wo abroche o se enye di hiani ne mra abroche na mafo ogu abroche mafo ogu abroche enipa dodo sai na te se me omo abroche jojo a wo kana se mi ono wanye madwuma ne bi na oye akan drama eno nkyere se obeye concert party ajadu I friend with us na ewa buchiri na said the makanti kwam bia so we di birthday we akwa no abi because we can't say me nkwa buchiri da eda me ko bia me mu say wuro no nti na me yi say ade no afiri ho na matima ko buchiri so wankasa watibi o sisi say no wada adaka no madi birthday na wie ne de e say Oboy Siki so obeso betutu kwan abroche no obekobi na Oboy Siki ankasa na eye nkofo bebre nwa wase na papa birthday ya odi ya pre ko efuna daka wo kwakodam yi eno eche se wo kodam na so wan sori bioma
obeden say unima men kaka okakra way back 3 years ago okodi birthday ewo esie ekotwa cake ewo ye cemetery so obeka ya yes ekotwa to cemetery ekodi cake wo ye bibia wo kama na the next one so osan ko hokugu nsa eche nananom last year na one shot then last year so only gunshot the call ambi no mukodi birthday but this year Oboy Siki catch say obedi no Coffin mu which is a funadaka. We thought he was joking. And now my pen run my friend say Papa J. Oh hey na me so boy me ba no say bra na ade no arrange business na radio na ye hu de be. Me be say no say na no pa 8 ye nhia na ye nko na so boy ye kodi ni so mu de mu ni machi. Ye di na chia straight to eh baby e to funadaka. Ene ni amanyi na ye ko na say bibia aye ready. Na Oboy Siki ni birthday ni die no okeka nsem bebre oka say kwa oko de nachi eja eye chinchine atwai aha chinchine atwa so de nachi ja no ena se nyankopon so eboa na ocha na pa ye bia daka no so na se wan sori a so wudi a oko de shefu beko no de Kelvin eye raske emum no o de no so beka ho akobi sankofo edi nipa Oboy Siki che se nyankopon to ne nsa frɛ na o de omo eka ho bi e de omo nyina akɔ eye asamado yenkotie sem Oboy Siki kan eye fa shefu ene raske se omo de ni wo no oye na edi agro enti so omo de di agro de a ene o call de shefu beko oni raske beko ene nim se sini nyuma nyina so nipa bebre wom but efa omo mo kwako jaro no Oboy Siki kan cheda mfre obi a o so hia shefu raske ewo eye ne birthday na se funa daka na okodem no enti se nipa mienu yi ene o from ofa she ene Kelvin ene o frɛ omo no se o ne chisu eja eye chinchine atwan yenkoti Oboy Siki odada kanim no ne nsɛm na na oguso eka no chale ba be ka sim bia kyerɛw yenkoni enko hwemrezia omo ko no edi mechi su twa eja Fred Ajiman ono so ye me ba Fred Ajiman ni ye frɛ me ofuri Ajiman ono so ye frɛ na Ajiman chinchine atwan ono na odi mechi ja no enti mi free anuma me kwa ko wura no mu osunsun ho ho se metiase obi ti se chaso se shefu osi o srese nyame mfa me prako o fa mi am ba be fa no me fa madofo na mo fa Kevin so aka raske Before I did. o kasati said ye be ya obu se wi ase no bibia ni di so so when in some Oboy Siki edu dwa odada kan mo so kan raske say o kan raske say me ana oboa e obusuani bi Kelvin asem na wo kan nye me Kelvin ne mom e wo ba bi Kelvin asem na wo ka so Oboy che say no e wo Kelvin me kwa me do be dem me de wo be call na me de chef so e dem aka ho bi wo say Oboy Siki no chale sabapa no monye very careful oyobi a on ade a wo ye no wo say for years wa kan urade be fa me ko nyame me fa ne ko nyame nkunu o she date kwase nko bewu last year or the musa up to now onwu ye owo mefa no obeso owu ne ade and ade Oboy Siki aye won birthday no obi beka say oh adaka no kra no wannem anase wonnem masa wannem mpo a wo de fato nhwe bibi o wannem mpo anase odem no when e di ni birthday ewo efuna dakam that's one thing I'm asking easy so be do birthday na ye de da wo efuna dakam abra wonwu ye ambulance car si ho na di wo sim na ambulance de wonam prene de wo ko bia wu ye nso waye waye Oboy Siki kesi ehu Oboy Siki kesi de hu onwu ye enso no nkasa ye na ye Oboy Siki hu ye o enso no nkasa aye na ye wato na daka ama ya de ne frani kente ewe funa daka ma bra onwu ye se odi ni birthday ya de bia ehu pa even that alone that thing alone me so betimi aye obedi birthday mpo e wo cemetery mpo akonya se me di birthday cemetery how much more say ye de wo to afuna da kam na ya de down by for asa kata wo so ye be bie no so nyam bo chana no pa o ship for 24 hours o kan say oni nananom mo kasa na kwa dem for 3 days into oti adaka ni mo no say nananom na kasa se da bi onnem eye 1 day no no ye say kwa dem eye 3 days but nananom ne kasa no say da bi or them eye 1 day nanam so on them 1 day yentie Oboy Siki ne nsem a o kaaye abra o yesen ko all them 3 days nanso o se nanam e ka bibi e kire nom yenkokotie emrasisi a ti be da daka imu nansa
sunsum na kasa kyerɛ me wɔse nansa ɛmmoa me si me demu na ana papa mu me bie me mu di kra just say no Oboy just say or dada kanum 24 hours na ade bi siye Emma Oboy Siki kasa wie na o kasa wie ehu ya ne se mframa bi afa na efranda kana katum se bam me gina sa side ho enti adaka ne katum bam se hwana ne ho ka adaka mesu manfa me ho anka no obi amfa ne ho anka adaka ehu ya se mframa bi aba afa ho na afu adaka na akatum se bam hwana me se chale ade na yehu enti bomu kata ne so prekope ansa na echire no yese omu bie ne so ma ye di kente akata no ho ansana omo kata sokura na omaloke ano no 24 hours ni so a Oboy Siki aso obi ne kada kan tumo hwan a me hwan kan o mama yiti si ne fa de no kana aso obi abe kada kan tumo tale mo hwan a Gross. Ni gross ni wa mo fa sere aso obi e kada kana tumu ye gina no no bi na ka tu bi an kan no say forces na deba there is a spiritual backing Oboy Siki ni ama hoye no enye kwa o aso baka say papa no o ni bi hoye the man is a spiritual man papa no na mo kwa e de me hu so Oboy Siki oni delay you very careful. One Oboy Siki be delay be very careful because papa no onam hokwa. There is a lot to niam bia we bia. Cause niam Oboy Siki bia ade a odwene ho a onhye da ntiase enti amanfo se Oboy Siki de o sa no te o bibia munya no. Masa niam papa ne ye no me pe konfo bi me pe obi a wa bin bi odifo bi me pe dunsini bi ama na kire ma se birthday no Oboy Siki di no fu adaka mu no ase kire sen. Birthday na Oboy Siki edi no adaka mu no Asie ekiresen Oboy Siki because papa be onye adru no niam hoye niam huhu kwa celebrating a birthday in a casket or a coffin no there is a lot to it ono kwa de weti be chede nti oyesa no obi kasa he ade Oboy Siki aye no enya ade obewu sesei kura ada ti no si call for owo no enya ade owo beba ne nchen sesei kura ada enti niam hoye nyina ono de pam owo afi ne nche no kura na mepe konfo bi sofo bi difo bi malam bi obi onim fom num sunsum nsem na me ne di komo na wa kire ne mama kire me concerning the Oboy Siki aye no because very 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 risky dangerous because uye what do everyday wadakam ama yakata so si edi so mo twa sinimpo na edi obi hyemum edi ni be hye adakam mpo a won pa ye boma nipa kro no I'm telling you even sinimu kra no sesane ma ne koso a ye won pa ye bo ema nipa kro no ansa na ya man obi kra be ye konfo kra wo sinimu a ogunsa ye gunsa ma no ansa na do be ni po waye enso ye kwa Oboy Siki wo ngunsa wanto onfanso mu fo wanto koso be mfa nya amamre bia so ye wie ansa na all body a we can't tell but ye ko ye ne de e adaka ene ye koto ye ene niam kakra ye ya ena oda adaka no kan nsem nyina ne katum ne ba ye wantwa cake wantu champagne wanya hwe so Oboy Siki birthday no di ne this year no asie pa e kire ene sign as time goes on me try say menya Oboy Siki na nkasa na mene no edi enkomo na wa kirechem die nti a odi ni birthday e wo saa kwan no so no ano odin pa eti Oboy Siki o sense bompa ye e ma bloggers wase bloggers e ba ho nyina no nyankopon enhyira wo mu nyina omo content omo ye nyina emphasize camera omo bloggers e betutu akwan because all that birthday we mu ne birthday no oda adaka we mu e dia prinshira e dia ma bloggers a e ba ho betwa ye nyina special bloggers e wo kuma se omo ben omo no nyankopon enam ne birthday we so mfa nhyira wo mu nyina Oboy Siki nsem a ode etu ehwedwane no yenkodi ko resa video no na ye ba ye de aka ho e beto aso e de aba sika nko a na emre nipa bia wo ha bia wo blogger bia ma oniema anye basa amen sika mra sika emra wo mo content ni mu bebre na mo fantutu akwai enko abuchiri adaka ya mi dami mi di yi niema bi afiri ho
So the birthday no and some of the two no ebi no some of the two ebi no ye go so di Oboy Siki birthday ni nsem achi metro se menya no one on one na me natra se di nkomo na wo bie nsem bie ni so e di ache so far as and birthday no e concern se no odada kam nyame bo ochina anopa na ye be yi Oboy Siki ye bia daka no so ne ahwe se otenkwam anase oni enkwam medi the fresh boy papa hi Angesboat multimedia try say anytime you watch me video bia no obe subscribe no like na wa share no bia so etimi enya bi a share. Thank you for watching nyame nhyiramo or for support amodi mama this particular channel so nyankopo enhyiramo nyina no nto ensupa engu eye monwuma mo ye nyina so peace we are out. Thank you for watching. Bye bye.